मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोनानि चबाव जनता कर्फ्यूनि सिमी ताबुकसुक जरा जत लुकरक लामा कलकमा लाई फाइलेखा जराबाय बाक्सा रां थंनि हालकबो तरुक तरुक हामसाय दंगौ चीनी बिसिंनि गोबां कुकनो बायथंनि खलायथाय सामुंरकनि बागै तेवाइसा लागमानो गाहाम खलायतिसना बागै सालब्रुमनो नकनि फातरो मा नंखरै दंगौ तेरनि अ जरावो हाति रगबो हायनो तरुक तरुके चासाय दंगौ हायफानो जों अकक मुइतु मा नारकनाय लकडाउन पाइ थांफानो भाइरास ताबुक फानो थांसुग्याखौ थानाय ताल सिनी तालचार रमै भारतनि जत लुकरक थानसाके भारतनो जे जागा तुबुखा आबनो सबायना तारदि जों थानसाके तेइबो बाहायके गाहाम खलायमान अवश्य मा खलायथाय ताबुक हाकतरो रिकवरी रेट गाहामनो तै फेटालिटी रेट गैसानो भारत जे जागा 10 लाख बरकनि बिसिं रमदि 5,000 बरक कोरोना बेमार बाय कबल जाखा आरो आमेरिका ते ब्राजिल हाय हाकतरगो 25,000 नि सोलाय गोबां बरक कोरोना बेमार बाय मानजाखा भारत 10 लाख बरकनि बिसिं कोरोना बेमार बाय खरक 4 से थयो अ जागा आमेरिका ब्रिटेन ब्राजिल स्पेन हाय गोबां हाकतरगो 600 नि साय गोबां बरक अ बेमार बाय थयो हायुंनि गोबांमा साखामनि सेब गोनां हाकतरनि सोलाय भारत गोबांमा बरकनि लाखमा बानचरुय मानखा दिनै तै जरावो भारत कोरोना बेमार रकनि बागै 90 लाखनि सोलाय गोबां बेडनि सेब दंगौ 12,000 क्वारेन्टाइन सेन्टार दंगौ कोरोना टेस्टनि बागै 2,000 लेब सामुं ताङै दंगौ हाकतरो कोरोना टेस्टनि मारि किसानि बिसिंगनो 10 कोटी लाई थांगानो कोविडनि चाबावो हाकतनि बरक बांमा सिनि बागै फानंगै बासाखा सेवा प्रमु धर्म अकथमायुं बाय गदालै सिनि डॉक्टर नार्स हेल्थ वर्कर सिनि नायमोथां तेबो गोबांमा साक्थोरै सामुं थांनाय सामुं तांगै दंगौ बरक अमहाय साक्थारै सामुं तांगै तंमा जरावो जों साकनांगिया उंमा जराया अजरा जों गोबांमा मांपिलि ते भिडिअ रक नुखा अर स्राय स्राय नुकजाखा गोबांमा बरक रकनो ताबुक थलजाग रायदा मानिया हायाके मानिमा सेंग्रय खिबिका अब बेलाय चाया तुमुं नों थलजाग रायदा मानिया ते मास्क थुबिया नकनि नखरके नों साकबाय थां सिमिया निनि नखुं
nukhungni chirai nukhungni okra jotono bejoao khiklai tongo nungmuitu narakdi tini America angthung Europe ni kobun hakotorogo phano angthung o hakotorogo corona bemar kisaui phaitongmani tabuk tewaisa bangai phairokha tei belai wanama singsake bangai tongkha takukte bukuksong Sant Kabirdas saka पक्की खेती देख के गर्व किया किसान आजू जुला बहुत है घर आबे तब जान कगुंखा वाइसावसो जों माइ कमुनुखेनो चिनी सामं पाइखा हनै वानसुगो फिया jesek jora mai kumun nago sokpaya sak samung paikha hwnei tawan sukdi abono Kabirdas saikhlangkha kogungkha jesek jora corona ni bithi manya sak tholjak raida rok manui cholidi takurok o kirima singsa bemarni vaccine manja sak corona ni chobano kisisa phano ta singridi jara kolokmani yagulo hayungni kwbangma hakotorogo borokni langmano mothang narakna bagui kwbangma hakotorogo samung tangjagui tongo chini Bharatni bigyani rok bo haino vaccine swnamna bagui saktari samung tanglai tongo Bharato tabuk kwbangma corona vaccine ni saka samung tangui tongo aboni bising kisasok advance stage o tongo abo bai ching kharsrangsai mano takurok corona ni vaccine jefuru phayano afru jesek dati dodrokhe jotono manrwnani bagui hafang samung tangui tongo khoroksa lukorokno vaccine mana tini bagui doi samung tangui tongo takurok ramcharit manoso kwbangma swrungjaknai tongo swrungui bo mano phiya aro dagijakbo tongo ramdi ramcharit manoso sajakha रिपो रोज पाबो पाप प्रभु अहि गणीय ना छुट करी कगुंखा हर शत्रु पाप रमदी चाया तै बेमार अबनु जेफुरो फानो चिकन साहनै तावानसुकदी जेसेक जरा hamyasak abono sak nangya tangdi aboni bagui muito narakdi जब तक दवाई नहीं तब तक दिलाई नहीं terni jora chini langmao belai tongthok nani jora kaisa kirma singsa jora ni yakulo chung bwskang phasing himi tongo kisisa sak nangya ओंखे जों देरा कतराव खोलाय मानो चिनि तंग थकनो थापला चारוי मानो बायथांनि सामं रक तांना नांमा अबबाय बाक्सा साकथारै तंना नांमा अबनि बिसिंतैनो लांमानो जोंसारै मानो दुई गज हासाल जरा जराव साबन बाय याksuna te marks thupna tapokdi tai ang yak jur khlai koina mosungo ang norokno sakaham nukna mosungo nini nukhungno tongthotok rena mosungo oter norokni langmao
tongthotok nayo aboni bagui bar bar ha kotoni lukurokni thani koijao tini ang media kiching social media ni o active tongnai rokno khabai koijao borokno sicharna bagui tei o tholjak raida rokno palaina bagui jesek awai mung ungnai asungno desni bagui norokni phaisingtwi chubamung ungnai norok chungno logiridi desni kuti kuti borokno logiridi ani khapangni lukurok kaham tongdi bwskhango agukdi chung joto miliwui desno bwskhango twlanglayano Navaratra Dasra Eid Deepavali Chhat Puja Guru Nanak Jayanti no khobunai joto terono hakotoni joto lukurokno tewaisa khaka hamtai hamjamung yafaru jatono no hambai